шахси низомӣ шудан хоси зан нест. Ин гуфта ва муҳокимаҳои ҳамсояву атрофиён нисбати Гулчеҳра Олимҷонзода буд. Гулчеҳра як зани оддӣ ва самимӣ аст. ҳарчанд тахассуси омӯзгориро дорад, бо тавсияи дугонааш дар синни 24-солагӣ тасмим гирифт дар соҳаи ҳарбӣ хизмат кунад. Он вақт ӯ оиладор ва соҳиби фарзанд буд. дар интихоби касб ба вай касе монеа эҷод накардааст. имрӯз Гулчеҳра Олимҷонзода майёри қисми ҳарбии 3501 аст. 23 сол мешавад ҳамчун афсари калон фаъолият дорад. баробари садҳо нафар мардон барои тарбияи наваскарон саҳми босазо мегузорад. ҳаёти низомӣ мушкилиҳои ба худ хосеро дорад. барои он ки соатҳои кории номӯътадил метавонанд дар кадом соате ки дар кор шави фарёдат кунанд. ба ғайр аз ин тарбияи худаш сарбозон мушкилиҳои ба худ хосеро дорад. барои он ки онҳо аз оилаи худ ҷудо шуда ба қисми ҳарбӣ меоянд, ба онҳо низ меҳри модарона лозим аст, меҳри хоҳарона лозим аст, онҳоро дастгирӣ кардан лозим, онҳоро ба ҳамин ҳаёти ҳарбӣ мутобиқ намудан лозим, фаҳмондан лозим. ҳамаи ин мушкилиҳои худро дошт, лекин рафта рафта омӯхт шудем. мана шогирдҳои бисёру мо дар мақомотҳо иҷрои вазифа доранд ки ҳозир мо ҳамчун устод фахр мекунем. Фарангиз яке аз духтарони Гулчеҳра Олимҷонзода аст. ӯ низ дар қисми низомӣ фаъолият дорад. то тӯи хонадоршавии Фарангиз чанд рӯзӣ ба шумор мондааст. ҳарчанд Фарангиз қатъият, устуворӣ ва дигар талаботи ҳаёти низомиро донад ҳам, шарму ҳаё, покизагиву иффати худро нигоҳ медорад. шояд ба ҳамин хотир бошад ки дар арафаи тӯи арӯсӣ аз суҳбат бо мо канора ҷуст. аммо модараш ба мо гуфт ки фазои солими оила ба фарзандонаш таъсир кардааст. меҳр ва ҳифзи ватан дар ин оила ҳамеша дар ҷои аввал меистад. фаъолияти корӣ ба зиндагии шахсии ин ду насли як авлод таъсир намекунад. дар оила яке модару дигар духтар ва ҳарду вазифаю ӯҳдадориҳои рӯзгориро хуб медонанд ва иҷро менамоянд. дар кор бошад ба ҷуз он ки фаъолияти Гулчеҳра Олимҷонзода номунтазам аст, яъне новобаста аз вақту соат, ё худ шабу рӯз баробари даъват ба хизмат сари вақт ба ҷои лозима ҳозир мешавад. аксарият фаҳмидан мехоҳанд ки дар ин маврид кору бори рӯзгор ба дӯши кӣ мемонад. ҳатто баъзи вақт хелам шудагӣ буд ки пухтупаз мекардам, меҳмон омаданаш дар кор буд, пирог мирог пухтан дар кор буд, фарёд карда буданд. он вақт ман ҳамчун машваратчӣ дар суди ҳарбӣ иштирок мекардам, дар машварати судии ҳарбӣ, ва фарёд карданд ки маҷлиси судӣ баргузор мешаваду шумо омаданатон ҳатмӣ аст. ҳамон соаташ мондаму аз худованд талаб кардам ки илоҳи бегон шикасту рехт ҳама чизам пухтупаз шавад. шукри Аллоҳ вақте омадам, аммо гуфтам ки ҳозир техникао ки тараққӣ ёфтагӣ ҳама чизам муҳайё шуд, ҳам ту эҳсос ами меҳмону пешвоз гирифтам, ҳамаш нағз шуд. албатта вақти манам ба консертравиҳо намерасад, ба сайру гаштҳо намерасад, аз ҳамсояҳо дур ҳастам, бисёр вақт аз маъракаҳои хешовандон дуртар мемонам, барои он ки ба кор ва оилаам дода шудам. қаҳрамони дигари навор сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд Шаҳзода Бутаева мебошад. ӯ 7 сол мешавад ки дар амалиёти наҷотдиҳӣ ҳангоми рӯй додани ҳолатҳои фавқулода ва ҳодисаҳои нохуш дар ҳудуди вилояти Суғд иштирок мекунад. Шаҳзода Бутаева бо ҳаяҷон аз мақсади пеши худ гузоштааш ёдовар мешавад. бобояш дар интихоби касби Шаҳзода қатъиян норозӣ буд, аммо Шаҳзода ба қавле якравӣ кард. бале, бобоям ва модарам намехостанд ки ман ин касбро интихоб кунам, яъне ки нигоҳи ҷомеа ба ин касб дигар буд, масалан дигар қабул мекунанд гуфта, ба ҳамин маъно нахоста буданд ки ман ҳамин касбро интихоб кунам. ҳамроҳи ҷӯраҳошон дар чойхона менишинанд ва ош истеъмол мекунанд ва ҳамонҷо аз хабар ман дар симои мустақили якум аввалин хабаре ки бо ҳамроҳи ман аввалин интервюе ки ман дода будам, гузорише ки омода карда будам санаи 12 январ буд. аз хотирам фароғ соли 2017. муҳаррир Мафтуна Шукурова Наимҷон Аюбов. баъд ана ҳамонҷо вақте ки дар зимистон мешинам, баъд менишинанду ҳамонҷо аз хабар мебарояд. баъд мегӯянд ки ин духтари шумо ҳаст, Бутаева Шаҳзода? мегӯянд ки не, набирам.
بعد از همونجا میگن که این توان نیست. خطاگی که من کرده بودم باور نکرده بودم و اثبات کرد به همین کارش گفته. بعد از همونجا زنگ زده فخر میکنم با تو، عذر میپرسم. نزدیک جراحشون شما زنگ زده با تو فخر میکنم. ها خیلی عذر، من خیلی گپا گفته بودم. اختصاصی شاهزاده روانشناس است و دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов را ختم کرده است. انتخاب ساحه پیشه کرده‌اش تصادفی است، اما سخت می‌خواست با خلق نزدیک باشد، به آنها در حالت‌های فوق‌العاده کمک رساند. این آرزویش بعد یاد کردن سوگند و وارد شدن به صف رادمردان پر عملی شد. شاهزاده هر یک حادثه واقعه را با فکت و دلیلش که برای پیشروی کاری او مساعدت کرده است از خاطر نبرآورده امروز هم با هیجان یادآور می شود. مثلا رتبه حربی اولینش را در زادروز پدرش سزاوار شده است و حالا لتینانت می باشد. کسب خود را چه وای میکنم، شباهت میتیم. مادری که در نزد گهواره خواب میرود و شبانه شب و روز در فکر خیال همون کودکش است که گریه نماند، تشنه نماند، گرسنه نماند. کسب نجات دهندگی نیست. همین خیلی میباشد که یعنی که شب و روز ما در فکر و خیال خلق هستیم. یعنی که زنگ گوشه زنگ تلفنی میشود که ناخوش ما رو فریاد میکنه یگان جایی، یگان حادثه به وقوع پیوسته است، یگان حالت وضعیت به عمل آمده است که ما باید که در همون جا حاضر باشیم، یعنی که وظیفه خدمتی خود را ادا نماییم. تقریبا ساعت‌های 5 بود در مشغولیت‌های جسمانی قرار داشتیم. فوراً به جای حادثه یعنی که محله 34 حاضر شدیم. در آنجا یک زن 4 ساعت در خود را میکوبد. در داخل خانه فرزندش یعنی که آسیب دیده است، پایش شکسته است و در گیپس قرار دارد، در دستش تلفن و ناوشنیک خیلی که میگویند مونده خوبش برده است و مادر خواطر میشود. در خانه همه تجهیزات‌های گازی و برقی هست. خواطر میشود، میگیرید، میدود، همسایه‌ها نجات داده نمیتوانند، درک شده نمیتوانند. بعد خواطر میشود و آخرون همسایه‌هاشون میگویند که برای یوسف زنگ زند. همونجا حاضر شدیم. در آشانه 4 قرار داشتند. نجات دهندگان عملیات‌های نجاتی خود را رسانیدند و چه که میدونید من مرکز مطبوعات که هستم صورت گرفتم، با آنها هم صحبت شدم، یاری روانی هم رسانیدیم که من اساس آن است که کودکتان سالم است، فقط خوبتر میشد که آن را وای نمانید، تنها نمانند. در زندگی شخصی مشغولیت دوست داشتن پختوپز طعام‌های بامزه می باشد، میگوید لتینانت. حالا همگی این زن نظامی 30 ساله است. امروز برابر مردان لباس نظامی را پوشیده به خلق و وطن خدمت کردن عیب نیست، بلکه شرف است، میگوید شاهزاده بوتایوه.